Переляк тоже жияц. Yok, bizning штат Татария, biz hali bir 5 yillik uyushtirdik Naциональный конгресс татар и тюркских народов. Bütün tюркских xalqlarni o'zbek tilida biz yeyamiz. Biz iftarga yil 2 topqir bütün председательlarni tюркских xalqlarni yedik. Onun bu işini Moskvada bir kishi ishlaydi. Это Рамадан'da mı? Şeyi ayrı помещение разделили. Bizim отдельное помещение, да, bizim отдельное, bizim отдельное помещение. У нас bizim narsalar biz по musulmonchilik biz oyoqlamiz narsalar biz bir-bilan 27 yil, например, iftar. Onu siz mendan yaxshi bilasiz. No, iftarni biz ko'proq yoshlar bilan ishlaymiz. Mana bizning окружениеda 14,700 yoshlar. Mana shunday количество. Mana narsa bu iftar. Mana ko'p kishi uni anglamaydi. Maganasini ishtaligini uni anglamaydi. O o'shaga yaramaydi. Bosh bilan narsa ularga kerak, nechik uni qabul etishga kerak. Mana shuni biz bir oy, bir otdan sayin shunday ish olib bora boshlaymiz o'sha yoshlar bilan. Mana har yilni bizning aksiya bor edi shunday. Biz oyga bir topqir birinchi namoz deyiladi. Biz hazratni chaqirib endi namozni o'qimaydigan kishilarni yig'ib endi mana bizning orqali har yilni 100 kishi endi bilan namoz o'qiy boshlaydi, iftorga jiy boshlaydi. Mana shunday negadir mana shu ishni mana iftorga bir oy qolgan, 2 oy qolgan mana shu ishni negadir olib boradilar. Mana bizlar boshqa bir kishilar onu maganasini qo'y bir kishi birinchi topqir iftor nishig'ini yetirgan narsa o'qib deganini deb turadi. Ana ularga aytib endi biz ularni aytsak shunda endi bizga birgamda biz bir yil o'tkazdik ish iftor. Biz o'tkazamiz. Mana bizim bor tatarskiy muzey. Bilasizmi, muzey. Mana Moskva muzlarini yig'ib, mana ulardan qo'y birsi pravoslavniy. Da muzlar. Bor muz bizning bitingdagi biz ularni borib yig'ib endi, ular namoz o'qiydilar. Ularni muzlarni biz yig'amiz. Bizning женский klub bor. Женский klub. Mana ularda bir topqir iftor biz ular bilan o'tkazamiz. Женский klub endi. Mana zo'r iftorlarga biz обязательно boramiz. Mana Qozonda bir yil bo'ldi 3 zo'r iftor. Birinchisi prezident bo'lgan 10,000 kishi. Shunda da biz bordik. Ondan so'ng biz shu xotin-qizlar yigitlar ular 1,000 kishi shunga bir yil Qozonda birinchi topqir o'tkazgan iftor предпринимателей. Значит, shunda da biz bordik endi. Ну biz bek yaxshi bizning ilmda tug'an o'g'li degan radikonda bor. Mana shunda birinchi iftor birinchi kunni har yilni biz shunda yig'amiz. Bu bizning iftor tug'il, no shunda endi mana yetib endi. Shunga Moskvada endi mana biz tirishamiz. Mana bizning nechta tюркских xalqlarni biz yedik bir yil. Yedik. Ikkinchi kunni bo'ldi Korpus bizning shu ko'ngilsiz xaridi. Biz ikkinchi iftorni tюркскийlarni chaqirgach, biz tojiklarni da тоже chaqirdik birinchi topqir bir yil. Tojiklar da endi ular tюркский tug'ildi. Baribir biz ularni da chaqirdik endi. Baribir bizga birga bo'lgan endi. Biz iftorga bizning bor imенно tojiklar, o'zbeklar bizning bor hafizlar. Biz katta ishlarni chaqiramiz endi iftorga. Mana bizning plощадка 200 metr center. Mana shunda biz yig'ilamiz. Mana zo'r plощадкаларда shunday ish olib boramiz. Sizning ishingizda mana bu ishlarni charalarni o'zgarganda, charalarni ishlarganda sizning munosabatingiz с органами управления власти на каком на личных связях строится, как-то вы входите в общественные палаты, там еще какие структуры, там ваши люди есть там в департаментах, ваши люди есть в мэрии, там, в Татаре. Как вы взаимодействуете с властью? Власть помогает, не помогает или просто не мешает? Ну, без narsa bilan правосудие, что biz ни в какую структуру не входим, без самостоятельно. Но bizning u boshliq endi mana Tabiyev uyushtirganda bizga kirdilar ko'p kishi apparat prezidentidan, например, da mana bizning oqsoqollar bor, unda бывший работники аппарата президента, бывшие какие-то там у нас Tatarlar da mana bizning, например, Совет Ақсақалов bor, unda bizning
Киркоров, Петрос Киркоров, Татар Türk'ünde Filip'in herkese bu bir aktif bizden şimdi bizden por aksakallar neydi peki знаменитый герой генералlar var. Allah тоже ну прилич. Она bu bizim этюрских народов, bizim rukovodящий, bizim Координационный совет indi de, meclis kişi. Mana shular orasında bor, Tatarlar da, Müslüman da Türkçüler indi. Mana şu deydiler. Biz şunlar bilan, например, Потышхан Никьях, например, да? Она, например, biz открытым текстом söyleybiz. Потому что biz подконтрольный bulmadı, biz onu открыто söyleybiz yaşlarken. Как siz хоронить будете, как вы жить будете, ни нәрсе у Никьях, ни diye biz onu bilen söyleyiz. Потому что biz не подконтрольный şunlar. Biz bu eyberlerini открыто söyleyiz yaşlarken. С органами власти у нас, в принципе, общественная палата да biz bulabız, значит, депутатлар bilen biz aralашабыз. Bizning офицерский клуб бар edi, bek zo'r shu офицерский клубта bizning, значит, ko'p shunday военачальниклар bilan Samarada вот следственный комитетda bir joyga ishladi. U тоже bizning выходец офицерского клуба. Tag'in bunda kim o'zi bizning rukovodствоda. Bizning офицерский клубdan bizning aralashgan kishilar ondan Rossiyada chiqib, ko'p joyda rukovodящий ishlarda ishlaygan edi. То есть продвижение татарских интересов не через представительство классическое, выборы, демократия и прочее, а через своих соплеменников, которые достигли высокого социального статуса и в меру своего статуса могут в какой-то степени оказать содействие. Да? Bizga 25 yil bo'lganda, 2 yil berdi. Biz ularda 25 yoqtash uyushtirgan. Neki shaharlarda turar tatarlar 30 ming, 50 ming, mana shu shaharlardan biz yozadik yoqtashlar. В том числе и Самара. Землячество среди молодежи и студентов. Допустим, Самарское землячество. Bütün sizin studentlar, yaşlar, onlarını biz yılda отдельно жiyemiz bir iki tapdır. И onlar bizim входят в структуру студенческой молодежи. Onlar indi, bunlar bizim тоже biz ayrılıp sıramız. Şunu bilen biz ayırmayız. Buna Tatar başka bizim. Buna bizim bütün klublarda Tatar başka. Yine Samara'nın bütün yoldaşlar тоже orada yaşlar Tatar başka. Ondan Türkiye'ne aldan eskerde sizin Oyda onlar bütün studentlar sizin kısalarını yapız. Kimde kiler işe bakır, kimde derdi şu ama kimde derdi nerse bunda bittiği mecburi bir nerse var. Aynı kaderci neresi Bu studentlar vatandaşlar biz ne biz bir zor ihtibar veremiz internette. Buna bizim 4 kanal YouTube var. Buna bizim 50 bin подписчик, например, bizden 5 bin rolik var. Buna bizim musulmanski temanı neleriydi bizde külge orayı 80-100 bin kişi. Onda bile Tatar dünyasında, Müslüman dünyasında, onda internette bizim yok indi. Buna bu kitaplarda bakarsınız. Bu unikalny kitap, bu biz onu çıkardık 4 yıllık. Biz onu Samara'ya jibergen, по-моему, тоже, da? Aynen. Buna biz aldık 100 kişi. Biz onlarını soyladık 2 yıl. Buna kim Tatar milletini anlayıp, kim Tatar dilini nerse anlayıp, kim fikir yürütüşü şundan işte. Buna şundan kişiler biz izledik. Bunda profesörler değil, bunda okutçular, Tatar dili okutçular var. Общественникler var. Bunda 100 strateji. Bu kitapta. 100 kişi yazdı, özünün müracaat pokoleniya yaşlarga edi. Siz bilasiz, fantastik o'yinda. Robert Minulin. So'nggi yozgan e'lonlari ularning bunda. İkisinde. Shular mana shunday kitap 4 yillik chiqardik biz. 10 ming ekzemplyar bütün shaharlarga, maktablarga. Shular bilan bu kitap ko'proq kerak bo'lgan o'qituvchilarga, administratsiyalarga тоже biz uni могу не to'g'ri jibarimiz bizni boraylik Moskvaga. Mana siz aytasiz, şaralarınızlardınız, iftarlarınızlardınız, studentlarni jiyasiz. Men sizning подписчикларdan birisi. Qarab turam. Siz anda bina qilib motor
Buranstığda şunday prezidentlerin eybetkine stellere göre boş değil. Mana bular bir masraf dikildi, masraflarını kim kaplaysınız? Ну, біздің ифтар ол отдельный статья. Мына ифтар ақшасы ол ифтар ақшасы ол бір жерден біз алып қатыстырмаймыз. Біздің һәр яшьләр менә бар шундай оешмалар, яшьләр арасында то берсе, то икенчесе, то өченчесе. Менә бу ифтарларны безнең яшьләр уздырдылар. Ул бишендә. А былай безнең расходлар, безнең бар финансовый группалар инде без шулай кирәк булганда акча җыябыз. Вообще біздің грант біз olmayız, біздің государственное финансирование yok, біздің білән керек болғанда енді біздің офис бар еді, қазір біздің офис бар еді центрда, қазір жабылды енді, сонда бір 8-10 ел енді шул тағанкыда біздің бит міне ұйышма барлыққа келеміз. И ondan соң олар икенче җирдә уже чараларны уздыралар. İkinci cümle. Менә безнең ел сайын оешма барлыкка килә. Менә яркая молодежь дигән былтыр барлыкка килде бер 700 кешедә. Яшьләр дигән бер 800 кеше. Менә татар мафия бар безнең җыелаларда, татарлар мафия уйнаганда татарча сөйләшәләр инде дә. Менә алар бер 800. Менә шуңар шундый безнең оешмалар күп. Безнең бар бик оешмалар yarattılar, jırlarga birbirine karaoke jırlaylar. Bu Moskva şehri gibi, Moskovski olmasın. Biz Moskovskiy области тоже